Dobrodošli v novem delu serije Crypto Trading za začetnike in danes bomo govorili o volumu. Se pravi, kaj je volum, kaj predstavlja volum, kako si lahko pomagate z volumom pri tradenjem in vse to bomo povedali v bistvu v tej seriji. Potem, ko vam povem, da še vedno je na najnem Instagramu giveaway za tega MacBooka Pro. Vse, kar rabite narediti je, da greste na najin Instagram, pejte na pinned post, ta prvi, ki je črn jeep in rabite lajkat, označite 2 frenda v komentarje in pa zafollowite naju. Joinite se še najin Discord, imamo že kar big community, tako da to je to, gremo zdaj na volume. No, kaj je volume? Volume je v bistvu samo ena količina tradinga asseta v nekem določenem času. Se pravi, v tem primeru je to recimo, koliko bitcoinov je bilo tradanih v enem tednu, predstavlja en tale bar. Zdaj, večina exchangeov meri volume v teh enotah, kakor so bitcoin, če tradate bitcoin. Boste pa pri nekaterih exchangih zasledili tudi, da merijo volume v dolarjih, tako da to naj vas ne zmede preveč, no. Volume vidimo v bistvu klele spodaj. Se pravi, tele barsi tukaj spodaj, to predstavlja volume. Volume mislim, da je že kakor default na TradingView, ampak če ga slučajno nimate, sam pejte pod indicatorje, napišite volume in bi mogel priti, no. Ampak mislim, da bi ga mogli že imeti, no. Torej, tele barsi spodaj, to je volume in kakor vidimo je še ena tale črta zraven. In to je moving average voluma. Zdaj, moving average je naštiman kakor default na 20, to si kar puste, je v redu je 20 za volume. In kaj lahko razberemo iz tega moving averagea je v bistvu, a je na določeni točki volume relativno visok ali relativno nizek. Se pravi, tukajle, ki je full nad moving averageem, je dosti visok volume. Recimo, klele pod moving averageem je dosti nizek volume. In kar nam to v bistvu pove je, volume v bistvu vzemite kakor samo eno merilo tradanja. Eno merilo v bistvu, kakšen conviction je v marketu. Se pravi, tam, ko je high volume, je ponavadi high conviction in tam, ko je nizek volume, je ponavadi velik uncertainty v marketu. No, kaj bi rad še omenil je, volume, ko vidite, da raste čez neko obdobje, to ponavadi v bistvu pokaže smer, v katero se bo nek asset premikal. Recimo, lep primer imamo kle, če narišemo en trendline, klele, kakor vidimo, volume full raste in price je dropil takrat 60%. No, in kaj bi rad omenil še pri volumu je, ponavadi, ko vidimo te velike volume spike, kakor so tukaj, to ponavadi pomeni nek market shift, se pravi, ali low ali pa high. Zdaj ni nujno, da je to macro low, ampak vsaj nek local low ponavadi je pri teh velikih volume spikih. Ne vem, če si pogledamo, za tega je še prezgodaj reči, a bo to low ali ne, ampak jaz pričakujem, da bo vsaj nek local low, se pravi, ni nujno, da bo macro low, jaz mislim, da Bitcoin še ni hitil botoma, ampak mislim, da zna biti ta candlestick, to je bilo takrat, ko je FTX šel under, da to zna biti nek local low, no, sploh če gledamo na volume. Recimo tukaj, dober primer, full visok volume spike in je dejansko nek low. Tukaj je šlo še malo nižji, ampak mislim, da tudi če bi tukaj investirali, da ne bi bilo betno. Kje imamo še kaj tazga, recimo klele, visok volume spike, local low. No, to je bilo to za ta video, malo na hitro o volumu. Če vas zanima, kje tradam, imate spodaj link za Bybit, lahko dobite do 30,000 sign-up bonusa, ko depozitate cash na platformo. Preberite si, no, morate veliko depozitati, da je 30,000, ampak imajo tu sign-up bonuse za manj, no. In ja, to je to za ta video, vsega.